Buku ya chishanu. Kuleserwa na Mulungu. Mafala kutoma nao. Kumwanyikana. Pinthu pidachitika mu buku ya masamba ndimu. Na bipangizo ndipyo pya buku ya Mulungu, Biblia. Isalonga thangwe ya amuna na akazi, akulu akaphedziwa mu ndzidzi wa nyatwa. Bveserani mwadidi mbamupinduza chipangizo pa tsamba inatowera, ungabva tenepa. Chipangizo cha kutoma. Naamani mbaenda kaona kunyumba kwa Elizeo. Madzimambo achiri, pishanu, phindi chibodzi kufikira 12. Elizeo akhali mfunzisi wa mkulu pontho na muprofeta wa Mulungu. Nsiku inango mamuna kachemerwa Naamani afika kunyumba kwache. Akhali nyakutonga anyankhondwa ku Siria. Mbwenye Siria kaidana na Israeli. Naamani akhali mamuna wa chipapu na wamphamvu, mbwenye akhali na matanya. Iye afika ku Israeli thangwe ava kuti Elizeo anakoza kuangisa matanya ache. Mbwenye Elizeo adabuluka tayi kuti amwanyike. Mbwenye atuma nyabasa wache kuti amvunze Naamani, kuti aende kapitsuka kugombe ya Jordan kanomwe, na tenepo anakoza kukhala wakuchena pa matanya. Mbwenye Naamani akhala wakuipirwa mbalonga. Ine ndikhanyerezera kuti anabwera kalonga na ine, mbachemera dzina ya Mulungu wachi kuti andiwangise matanya anga. Na tenepo Naamani ayenda pyachi na kuipirwa pikulu. Chipangizo cha chiwiri. Naamani kugombe. Madzimambo achiri, pishanu, mapindi 13 kufikira 10. Mabicho a Naamani apempha kuti asiye kuipirwa kwache na kupikuza kwache. Akwanisa kumalisa kukhonda kwache, mbabvera pyonsene pikhadalonga Elizeo. Na tenepa Naamani aenda kugombe ya Jordan kuti apitsuke kanomwe. Lang'anani pa chipangizo. Naamani akomerwa pikulu. Matanya ache onsene amala kuwangiswa. Elizeo akhagopa tayi amuna. Akhanyindira Mulungu wamkulu. Akhapidziwa kuti Mulungu anachita pinthu. Mbwenye akhapidziwambu kuti anthu asafunika kubvera Mulungu kuti apulumusiwe pa pyonsene pyakuipa. Chipangizo cha chitatu. Elizeo na anyankhondo akulu a Mulungu. Madzimambo achiri papita 3 mapindi masere kufikira 10. Mulungu abvunze Elizeo kuti Masiria akubwera kamenya Israeli. Elizeo adzwisa mambo a Israeli kuti aleke kukundwa na Masirio. Mambo wa Asiria alonga na anyankhondo ache. Ndokoni kasaka mbuto pana Elizeo kuti ine ndipate. Na machibese kakamwe Elizeo na bicho ache abuluka. Iwo mbaona Masirio mbafendezera kuti apate Elizeo. Bichu mbakhuwa, mbuya tinachitanji. Elizeo mbati, leka gopa. Ale anaife ndi azinji kupita ale anabwera kuna ife. Tenepo bichu aona makavalo na mimotokalo ya moto mkhundu mwawo. Ndi anyankhondo a Mulungu adatumwa kuti akoye awo awiri.
Chipangizo cha chinayi. Eliseu na anyankhondo aboliboli. Madzimambo achiwiri, pitanthatu, mapindi 10 kufikira 23. Masirio onsene afendezera kuti aphate Eliseu, mbwenye iye apemphera kwa Mulungu mbati, apheni maso anthu awa. Mwakuchimbiza onsene anyankhondo aku Siriya akhala maboliboli. Eliseu afendezera duzi nawo mbavunza, nditwereni ine ndinakupangizani mamuna anafuna imwe. Eliseu ayenda nawo amuna maboliboli mkati mwa Samariya, mzinda ukulu wa Israeli. Kweneko Eliseu apemphera Mulungu kachiwiri, Mbuya, fungulani maso amuna awa. Tenepo Masirio aona kuti akhali mkati mwa mzinda wa anyamaro awo. Mambo wa Israeli akafuna kwa apha, mbwenye Eliseu alonga tenepa, apaseni chakudya na chakumwa, asiyeni kuti aende. Ashamwali, Mulungu wa Eliseu ndi wankulu kupita onsene anyamaro athu. Nkhabe kufunika kuti tisake kuidana tinganyindira iye. Chipangizo cha chishanu. Samariya yatsungulirwa. Madzimambo matanthatu, mapindi 24 kwenda pa ndime yachinomwe kufikira mapindi 2. Anyankhondo a Siriya abuluka pontho kuti amenyane na Israeli. Iwo atsungulira mzinda wa Samariya kupita mdzidzi ukulu. Mwakuchimbiza Maisraeli mu mzinda pyakudya pyawo kuti adye pikhadamala. Lang'anani pa chipangizo. Mambo wa Israeli akhali mbakhafamba padzulu pa mpanda wa mzinda. Akazi awiri ayenda kuna mambo, mbampempha mambo kuti awaphedze. Akazi awo awiri akhali na njala ikulu mbakhadya nawo. Mambo akhapidziwa tayi piyakuchita. Akhala wakutsukwala thangwi Mulungu adawapulumusa tayi kwa Masirio. Na tenepo anyerezera kuti aphe Eliseu, bicho wa Mulungu. Tenepo Eliseu atuma mphangwa kwa mambo. Mbuya alonga tenepa, pa mdzidzi uno mangwana panaguliswa ufa na mbewu pa msuwo wa Samariya. Chipangizo cha chitanthatu. Anyamatanya anayi. Madzimambo achiwiri papinomwe pa mapindi 3 kufikira 20. Pa mdzidzi weneyo amuna anayi akhala paduzi na msuwo wakupita ku Samariya. Onsene akhali na matanya, mbalonga m'bodzi kuna nzachi. Tikukhaliranji pano kuti ife? Tendeni kuna anyankhondo aku Siriya. Tenepo Masiriya akhadabva kukhuwa kukulu, kwakuti kukhali sawasawa ninga anyankhondo akhafendezera duzi. Na tenepo akhala na kugopa kukulu mbamala kuthawa, mbasiya pyonsene pikakhala na iwo. Na thangwi ineyo pidafika nyamatanya pakakhala Masirio, adagumana munthu tayi. Anyamatanya abulusa chakudya na pyonsene pikafuna iwo. Tenepo mbalonga m'bodzi kuna nzachi, ipi sipyadidi tayi. Ntsiku ineyo ndiyo ya mphangwa ikhadalongwa. Iwo anyerezera kuti mpyadidi tipangembo anango pinthu ipi tayi. Tenepo mwakuchimbiza abwerera ku Samariya mbayenda kalongambo pyonsene kuna mambo. Mdzidzi pang'ono basi anthu akagulisa chakudya chidakwata iwo kwa Masirio pa msuwo
wakupita ku Samariya, ninga pikadalonga Elizeu. Ashamwali, Mulungu atuma Yesu kuti atipulumuse pakufa kwa kwenda na kwenda. Izi ndi mphangwa zadidi zisafunika kuti tikwane na anango. Patusi padziko ndinapitirira, ndapereka ufumu wanga kuzulu, atuma chemera pazulu patambo, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Mbuya ndimwe basi mpenzi wanga, ndinachitanji kuzulu si kwatu, atuma chemera pazulu patambo, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Chindu chintumisa pulumusi wanga, andilekerera anazandipesa panasoene mphamvu, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Mbuya ndimwe basi mpenzi wanga, ndinachitanji kuzulu si kwatu, atuma chemera pazulu patambo, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Maya danisogolera kuzulu, ndisafuna ndipate mkono wanu, anandidilira pazulu patambo, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Mbuya ndimwe basi mpenzi wanga, ndinachitanji kuzulu si kwatu, atuma chemera pazulu patambo, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Kuzulu ndinakaliratu kweneko, akuchena ntima alikupembera, batena mphamvu, aleluya kwa Mbuya, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Mbuya ndimwe basi mpenzi wanga, ndinachitanji kuzulu si kwatu, atuma chemera pazulu patambo, ndiyo dziko ya pansi siyo diyatu. Chipangizo cha chinomwe. Jona mbathawa Mulungu. Jona chibodzi, phindi bodzi ufika phindi manomwe. Pidamala kufa Elizeu kwaoneka mprofeta onango ku Israeli akachemerwa Jona. Mulungu avunza Jona, ndoko ku mzinda ukulu wa Ninivi. Uyende kapanga iwo, ndisadziwa kudawa kwa anthu akweneko. Mbumba ya Ninivi ikhali yakuidana na Maisraeli. Jona akafuna kuyenda tayi, tenepo mbafuna kuthawa. Iye agumana mwadiya ukulu ukhayenda ku dziko yakutali kakamwe. Apereka kubiri yace mwadiya mbutoma kufamba. Mwakuchimbiza yaoneka mphepo ikulu mmadzi. Anthu mumwadiya agopa pikulu.
Mbalonga, bwerani tipisake mwa ife kuti tidzindikire mbani adachita kuti ipi pioneke. Peno ndi thangwe yanji ipi pyachitika. Aponya mwayi mbaona kuti Jona ndiye akhali na thangwe. Chipangizo cha chisere. Jona na nyama ikulu ya m'madzi. Jona ndime ibodzi fika pa mapindi masere kwenda pa ndime ziri fikira pa mapindi 10. Anyabasa amwadiya abvunza Jona, wachitanji? Iye alonga kuti akathawa Mulungu. Tenepo mbavunzisa, tinachitanji na iwe kuti mphepo ilimire? Jona atawira, ndiponyeni m'madzi. Ndisadziwa kuti ndi thangwe yanga tili kuona nyatwa na mphepo. Amuna adafuna tayi kupha Jona, mbwenye mphepo yadzanyanyeratu, na thangwe ineyo aponya Jona m'madzi. Mbwenye Jona adafa tayi. Lang'anani pa chipangizo. Nyama ikulu ili kudya Jona. Iye akhala maso nkati mwa mimba ya nyama ntsiku zitatu. Tenepo nyama yatapika kuntunda mbibulusa Jona. Chipangizo cha chifemba. Jona ku Ninive. Jona pitatu pindi bodzi kufika mapindi 10. Mulungu alonga kachiwiri na Jona. Ndoko ku Ninive ukalonga kuna anthu mafala adakuvunza ine. Pandzidzuno Jona abvera Mulungu mbayenda ku Ninive. Iye adziwisa anthu mbalonga. Kubulikira lero kufikira ntsiku 40 Ninive inati ifudziwe mbipiswa. Mambo na anthu onsene akhuwa kwa Mulungu kuti apulumuse. Iwo asiya njira zawo zakuipa. Tenepo Mulungu anyerezera kuti aleke kuwafuza. Ashamwali, ife tonsene tinakwanisa kukhala ninga Jona na anthu aku Ninive. Ife tonsene tisakhonda kubvera Mulungu mbitichita pinthu vyakuipa. Tisafunika kuti tithabuswe, mbwenye Mulungu asatifuna. Iye atuma Yesu kuti atidziwise, kuti tipase nkhodolo vyakuipa. Yesu afa kuti atipulumuse. Akhala munthumbi ntsiku zitatu, ninga Jona akhala m'mimba mwa nyama ntsiku zitatu. Tenepo Yesu alamuka mwa akufa. Chinchino iye anakwanisa kupasa kupulumuka kwa kwenda na kwenda kuna ale anapasa nkhodolo kudawa na pyakuipa. Mbatoera njira yache. Chipangizo cha chikumi. Estere na mambo. Estere chibodzi pindi bodzi kwenda pa ndime yachiri fikira pindi 10. Estere akhali mtsikana wa ku dziko ya Israeli. Ababa ache akadamala kufa, mbwenye m'bale wa baba wache Mardokheo akhamuonera. Estere na Mardokheo akadatapatwa na mbumba ya Israeli. Mbakwatwa mbaenda ku mzinda wa Persia. Mambo wa Persia akhali mamuna wa mphamvu zikulu. Onsene akhangopa iye. Mkazi wache pidasosa iye pyakuipa, iye anyerezera kusaka mkazi unango. Tenepo achemeresa tsikana onsene akubalika kuti abulikire pasogolo pache. Pakati pa onsene asankhula Estere kuti akhale mkazi wache. Mbwenye Estere adabvunza munthu tayi kuti iye ndi Mujudeya. Chipangizo 10 na chibodzi.
Maradukeo akhonda kupemphera. Estere pitatu phindi bodzi kwenda pa ndime yachinayi fikira mapindi 10. Amani akhali mamuna wakufunika ku Persia. Anthu onsene akhatsulima penu kunkuza iye pikapita iye. Mbwenye Maradukeo akhapemphera Mulungu m'bodzi basi wa ndimo mwene. Tenepo iye akhonda kutsulima pakunkuza iye Amani. Amani akhala wakuyipirwa mbalimirira kuti athabuse Maradukeo. Tenepo ntsiku inango alonga kuna mambo. Majudeo nkhabi kutoweza penu kubvera mwambo wanu. Chitani ntemu usalonga kuti onsene aphiwe. Amani apasa kubiri kwa mambo kuti atawire chipempho chache. Amani asasanya mbuto kuti amangire Maradukeo. Na tenepo Maradukeo aenda ku nyumba ya mambo mbavunza Estere, kuti aende kwa mambo akapemphe na kulira thangwe ya mbumba yache. Mbwenye Estere atawira. Ule anapita kuna mambo mbakhonda kuchemerwa anaphiwa. Tenepo iye apempha kuna Majudeo kuti apemphere. Mbalonga, ndinaenda kwa mambo ndingafa ndafa. Chipangizo 12. Phwandu ya Estere. Estere pishanu phindi bodzi kwenda pa ndime yachinomwe kufikira mapindi 10. Mulungu atawira mapemphero a Majudeo. Mambo atambira Estere. Estere achita phwandu mbachemera mambo, mbachemerambo Amani. Pakati pa phwando mambo avunzisa. Nkazanga Estere, usafunanji? Estere atawira. Kufuna kwanga ndisafuna upulumuki wanga. Thangwe ine na mbumba yanga taguliswa kuti tiphiwe. Mambo avunzisa. Mbani anafuna chita pinthu ninga pinepi? Estere mbatawira. Nyamala wathu ndi mamuna uyu wakuipa na chemero Amani. Mambo pidabva iye thangwe ya chifuniro cha kuipa cha Amani akhala wakuyipirwa. Mbatuma kuti Amani amangiwe muti, kuti afe pambuto ikhadasasanya iye kuti amange Maradukeo. Na tenepo Majudeo onsene apulumuka. Ashamwali, Estere akhali wakusanyira kuti afe toera apulumuse mbumba yache. Eso asatifuna pikulu mpaka iye mwandimo mwene afa, kuti atipulumuse tonsene pakufa kwa kwenda na kwenda. Ife tinenda kudzulu na ntendere. 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 Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu na ntendere. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu na ntendere. 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 Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu na ntendere. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu na ntendere. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu na ntendere. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu. Ife tinenda kudzulu
njendere. Ife tinenda kusuna tendere. Ife tinenda kuzulu na njendere. Ife tinenda kusuna tendere. Ife tinenda kusuna. Ife tinenda kusuna. Ife tinenda kusuna tendere. Ife tinenda kusuna. Ife tinenda kusuna. Ife tinenda kusuna tendere. Buku ya chishanu kuleserwa na Mulungu. Mafala akutoma nawo. Danieli na Nehemiya aenda mwakukakamizwa kakhala ku dziko ya nyamalo awo. Mbwenye iwo akapemphera Mulungu m'bodzi wa ndimo mwene mbadzakhala amuna akulu. Phinduzani chipangizo pa tsamba inatowera mungabva tenepa. Chipangizo 13. Danieli na ashamwali ache. Danieli chibodzi, phindi bodzi kufika maphindi makumairi. Chipangizo ichi chili kutipangiza Danieli na ashamwali ache atatu. Akhali majudeo. Abuluswa ku dziko kwawo na anyamalo awo. Mbakwatiwa mbaenda ku dziko ya Babilonia. Mambo wa Babilonia akafuna kuti iwo amphatire. Na tenepo pikafunika kuti afunze malongero na machitiro ku Babilonia. Mbwenye Danieli na ashamwali ache akhonda kudya chakudya chadidi cha mambo. Pikhali pyakuidana na machitiro a majudeo. Akapidziwa kuti akafunika akoye mwambo wa Mulungu pontho mbapasa mbiri iye. Na thangwe neyo apemba kuti adye masamba basi mbamwa madzi wokha basi. Mamuna akaonera akagopa kuti iwo anadzawonda na kudwala. Mbwenye Mulungu akawakoya mbakhala adidi na akudziwisa kupita aphale anango aku Babilonia. Chipangizo 19. Danieli na mazimambo aku Babilonia. Danieli chiwiri phindi bodzi kufikira makumanayi na pipfemba. Mambo ya Babilonia akhala na ndoto. Apemba kuna amuna akakhala na iye akudziwisa kuti achululire ndoto kuti pikhalongeranji ndoto zache. Mbwenye adaoneka taye kwa amuna ache munthu anakoza kutchulula na tenepo mambo anyerezera kuti aphe iwo onseni. Tenepo Danieli na ashamwali ache apemphera Mulungu. Mulungu achulula pikhafuna kulonga ndoto kuna Danieli. Danieli ayenda kuna mambo mbamvunza. Alipo kuzulu Mulungu m'bodzi anapangiza pyonseni pyakubisala. Mulungu wankulu alikuvunza mambo pire pinafuna chitika kusogolo. Mundoto mambo akadaona amambo onseni apansi. Pontho akadaona umambo ukulu ukadafuza onseni anango. Weneyo ukhala umambo wa Mulungu unakhala kwenda na kwenda. Amuna akadziwisa adzapulumusiwa. Danieli mbadzachita ntongi wa ku Babilonia. Chipangizo 15. Chidzimunthu cha Kolodi. Danieli pitatu phindi bodzi kufikira 12. Mambo wa Babilonia achita zimunthu ikulu ya oro. Pakumala achemera akulu amautonge ache kuti aone zimunthu ya oro.
Nyabasa wa mambo atuma mafala kuna mbumba mbati. Ingaveka fala mbikuwa ya nyimbo, munati mukotame kuti mupemphere chidzimundu cha oro. Munthu onsene anakonda kuchita ipi, anaponyiwa mujenje ya moto. Ashamwali atatu a Danieli, Sadreki, Mesheki na Abedenego akonda kulambira chidzimundu. Akapemphera Mulungu basi. Tenepo amuna nango aenda kwa mfumu mbamvunza. Alipo majudeu anango nkhabe bvera mambo. Nkhabe kuphatira milungu wako. Pontho nkhabe kulambira zimunthu. Chipangizo 13. Jenje ya moto. Danieli pitatu mapindi 13 kufikira 30. Mambo atuma mabicho ache kuyenda kakwata Shadreki, Mesheki na Abedenego. Mambo mbavunza. Mungakonda kulambira chidzimundu cha oro, munaponyiwa mujenje ya moto. Na tenepo ndi Mulungu upi anafuna kupulumusani? Amuna atawira. Mulungu anaphatira ife anakwanisa kutipulumusa. Penu pikhale kuti iye akonde kutipulumusa ife nkhabe kulambira chidzimundu cha oro. Tenepo Shadreki, Mesheki na Abedenego aponya mujenje ya moto. Na tenepo amuna mbali njenje ya moto mambo akhuwa. Lang'anani, ndili kuona amuna anayi mbafamba mujenje ya moto. Mbwenyi wachinayi ana makhaliro a mwana wa Mulungu. Pidabulukewo amuna atatu mujenje ya moto adapya tayi. Mambo alonga. Mulungu wa Shadreki, Mesheki na Abedenego anatuma anjo ache mbapulumusa mabicho ache. Nkhabe Mulungu nango anakoza kupulumusa tenepa. Baba watu muli kusulu zina yanu mbailemeze o baba watu. Baba watu muli kusulu zina yanu mbailemeze. Baba watu. Baba watu muli kusulu zina yanu mbailemeze. Ndimo mwene. Ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, Ndimo mwene. ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, Ndimo mwene. ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene. Baba watu. Baba watu muli kusulu zina yanu mbailemeze. Baba watu. Baba watu muli kusulu zina yanu mbailemeze. Ndimo mwene. Ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, Ndimo mwene. ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, Ndimo mwene. ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene, ndimo mwene. Chipangizo 19. Danieli apemphera Mulungu. Danieli pitantatu phindi bodzi kufikira mapindi 13. Danieli akhali na mphamvu ikulu na utongi mu dziko ya Babilonia. Mbwenye akhalipo akuluakulu anango akhali na bibvu na iye.
adakwanisa tayi kuona kudawa thangwe Danieli akabvera mambo. Na tenepo anyamala Danieli ayenda kwa mambo mbamvunza tenepa: mambo, pisafunika muchite mwambo unalonga. Munthu onsene anapemphera Mulungu nango penu munthu mbakhonda kukhala mambo anaponyiwa mu dzenje ya nkhalamu. Mambo abvera pidalongwa mbachita mwambo unango utswa. Danieli abva thangwe ya mwambo utswa udachitwa na mambo. Mbwenye apitiriza mbapemphera Mulungu ninga pikhachita iye ntsiku zonsene. Pidamuonewo anyamalo ace iye mbakhapemphera ayenda kwa mambo mbamvunza. Danieli akubvera tayi mwambo udachita imwe mambo. Chipangizo 10. Danieli mudzenje ya nkhalamu. Danieli pitanthatu mapindi 14 kufikira mapindi 24. Mambo akafuna tayi kuti Danieli afe mdzenje ya nkhalamu. Na machibesi ace mambo athamanga mbayenda ku dzenje ya nkhalamu mbachemera: Danieli, Mulungu wako akupulumusa kwa nkhalamu? Danieli atawira: Mulungu wanga atuma anjo zace mbafunga milomo ya nkhalamu. Mambo akhala kukomerwa, Danieli mbabuluswa mdzenje ya nkhalamu. Tenepo mambo atuma kuti anyamala Danieli aponyiwe mu dzenje ya nkhalamu, mwakuchimbiza nkhalamu zamala kwadya. Ashamwali, mbatirekeni kugopa pire pinakwanisa kuchita munthu kuna ife tinganyindira Mulungu wa maso wa Danieli na ashamwali ace. Penu amuna tiphe mbwenye tinako kudikhira. Thangwe Yesu abuluka kwa Mulungu kuti atipase upulumuki kubulukira kwa kufa. Chipangizo 10. Nehemiya pasogolo pa mambo. Nehemiya chibodzi phindi bodzi kwenda pa ndimi yachiwiri fikira pa phindi yachinomwe. Nehemiya akhali mu Juda akhanyindira Mulungu. Akhakhala ku Babilonia pakupita mdzidzi wa Danieli. Jerusalema, mzinda wa baba wawo, ukhali wakufudziwa. Majuda akakhala kweneko akhali na nyato zikulu. Nehemiya akhali bicho wa mambo wamkulu. Ntsiku inango akapasa vinyu, mambo mbamvunzisa tenepa: kodi ndi thangwe yanji nkhope yako idatsukwala? Nehemiya mbalonga thangwe ya Jerusalema na mbumba yace Majudeo. Tenepo mambo mbamvunzisa: usapemphanji. Nehemiya mwakumatama apemphera Mulungu mbatawira kwa mambo: nditumeni ku mzinda wa baba wanga kuti ndiyende kaumange pontho. Mulungu atawira pemphero a Nehemiya, mambo mbatawira pidalonga Nehemiya. Chipangizo 20. Nehemiya mbayenda kaona mzinda wakufudzika. Nehemiya piri mapindi manomwe fikira mapindi 20. Mambo apasa Nehemiya pinthu pyakumanga napyo na amuna akuti amphedzi. Achita ulendo mpaka ku Jerusalema. Anyamalo a Majudeo abva thangwe ya Nehemiya mbayipirwa. Iwo akafuna tayi kuti anthu anango aphedze Majudeo. Mbwenye Nehemiya akagopa tayi. Nehemiya afuna kuona makhaliro a mzinda wa Jerusalema. Na tenepa afamba mkhundu mwa mpanda wakufudziwa wa mzinda na masiku. Thangwe akafuna tayi kuti anthu apidziwe pikachita iye. Na machibese Nehemiya achemera Majudeo mbavunza tenepa: bwerani timange pontho mpanda wa Jerusalema.
tenepa nkhabe dzakhalave mwanyatu atayi. Iye mbalonga kuti Mulungu akhali na iye, kuti aleke kugopa anyamalo awo tayi. Na tenepo Majudewo abvera mbaphata basa pabodzi na Nehemiya. Ndiri pasuo ndiri kugogoza ana fafala yanga nandifungulira. 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 Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndiri pasuo ndiri kugogoza ana fafala yanga anandifungulira. Ndiri pasuo ndiri kugogoza ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Ndina imba naye ndina longa naye ana fafala yanga anandifungulira. Chipangizo makumeri na chibodzi. Mbamanga mpanda. Nehemiya pitatu phindi bodzi kwenda pa ndimi ya chitanthatu kufikira mapindi 10 na mafemba. Lang'anani pa chipangizo. Majudewo atoma kuphata basa. Anango akhabulusa nyamvu, anango akhamanga mpanda mbakhasasanya misuwo ya kupita nayo. Anyamalo a Majudewo akhala kuipirwa. Mbathusa kwa apha Majudewo pikaphata basa iwo. Tenepo Nehemiya apemphera kachiwiri kuna Mulungu. Akafuna kuti Mulungu ampangize pikafuna iye achite. Tenepo Nehemiya ayikha amuna akukhala na mfuti kuti akoye anyabasa. Na tenepo basa mbikafamba. Mkati mwa pyaka 500 mpanda wa malo akuchitwa. Chipangizo makumeri na pili. Esdra mbawerenga mwambo. Nehemiya pisere phindi bodzi kwenda pa ndima 13 fikira mapindi 31. Pakumala kumanga mpanda, Majudewo agumanyikana ku Jerusalema. Esdra, nyansembo wa Mulungu, awerengwa kwa iwo mafala Mulungu. Anthu anango atoma kulira, thangwe akapidziwa kuti akhadakhonda bvera mwambo wa Mulungu. Ikhali thangwe ineyo Mulungu akhadasiya kuti anyamalo apfudze mzinda wawo. Majudewo afuna kusiya njira zawo zakudawa, kuti atewere pontho njira ya Mulungu. Nehemiya alonga kwa mbumba.
lekani tsukwala. Kukomerwa kwa Mulungu ndi mphamvu yanu. Ashamwali, ndipyodi unaku kukomerwa? Mulungu asatipasa kukomerwa na mphamvu ya mzimu, tingadziwa Mulungu mbitimvera fala yace, Biblia. Ndisiyeni ndi kuvunzeni kuti imwe munadziwa tani Mulungu wa Nehemiya. Chipangizo 23. Yesu pantanda. João 10 mapindi 10 fikira 30. Pontho a Roma pishanu mapindi masere. Ilipo njira ibodzi basi kuti tidziwe Mulungu. Mulungu atuma mwana wace, Yesu, kuti atipangize njira ineyo. Yesu akhali paziko, pyapita pyaka pizinji nduli. Iye akhachita pinthu pyadidi kuti apheze anthu. Iye atipangiza tinachitatani kuti tichite pyakukomerwa na iye Mulungu. Mbwenye ife tisakhonda kutowera chifunziso cha Mulungu. Ife tonsene tadawa kwa Mulungu. Kuthabusa kwa kudawa ndi kufa kwa mzimu, kwa kwenda na kwenda. Mulungu apulumuse Eliseo, Danieli na anango kwa kufa. Tenepo Mulungu atawirira kuti Yesu afe tewera kuti apulumuse anthu. Mulungu asiya kuti amuna kuipa amphe Yesu. Iwo ankhomera pa mtanda wa muti. Yesu afuna kuti akwate nyatwa zakudawa kwathu thangwe iye asatifuna. Chinchino Mulungu anakoza kutilekerera kudawa kwathu. Ifembo tinakoza kudziwa Mulungu. Iye asalamusa mzimu wathu, tenepo tinakoza kudziwa Mulungu. Mbitifuna pontho, mbitimphatira basa yace. Chipangizo 24. Yesu apangiza njira ya upulumuki wa kukhonda mala. Mateo pinomwe mapindi 13 pontho na João 14 kufikira mapindi 6. Ashamwali, upulumuki wa ubichu na kufamba njira ikulu inatikwata kwenda kwa kufa. Onsene atikana kale Mulungu. Tonsene tili njira ya Satani. Ndi njira inatikwata kwa kuthabuka kwa kukhonda mala tingadzafa. Yesu athabuka mbafa kuti atipulumuse pa nyatwa ineyo. Mbadzakhala wamaso pontho. Chinchino iye akutipangiza njira ya Mulungu. Tisafunika kuti tifambe mu njira ya Yesu chinchino pano. Ndi njira ya kupata mbinensa. Panango tisacherenga pa upulumuki wathu, ninga Danieli na ashamwali ace. Mbwenye njira ya Yesu isayenda kuzulu, kweneko nkhabi nyatwa. Ndi mbuto ya kutsanzaya na mtendere wa kwenda na kwenda, tenepo Mulungu ali kweneko. Yesu alonga, ine ndini njira, nkhabi anabwera kuna Baba mbakhonda pita pana ine. Na thangwe ineyo, pemphera Yesu chinchino pano. Pempha Mulungu kuti akupangize njira yace.